Seche mimedo kwayo oganda modak e alwora mar paw ndege ma Kakamega mondo we thuolo mar yawo pawno, jodak ahinya kar chung' od bura ma Shinyalu koro ni kod midhiero mar golo kitundu e liete familia magi wacho ni ok ginyal weyo chien. Jodak go nyiso ni gimori kaka itayo chenrono mar daro gi miech ga koro giramo ni gibiro mana yie wuok ka osechul gi omenda moromo konyo gi manyo kuonde ma ginyalo dar ka gidhiye ka gimedo ni ok giikore bedo jomodak e kuonde jot. Lop gero paw ndege no kuom thuolo mokwongo nokaw kuom jodak ma alworano e higa mar 1982 ma onge chudo ka koro gin kod luoro ni kidek daro gi ma onge chudo ponono ni giyie wuok e lobno. Kwanza hapa tumeshika mzee anaitwa Lisangaria hapa hivi. Hiyo kaburi haikulipwa. Ingefaa kufurahisha watu ya area hii, waone kama serikali imefanya maajabu na mambo mazuri. Tuongelea hata kwa ile kaburi tunawaja. Kama huyu kijana ameongea hapa, babu yake amekufa, nyanya yake amekufa na yeye yuko kwa kiwanja. Inafaa wakuja wamwambie wapi kaburi ya uka yako. Aonyeshe ndio hii. Alafu wajue yuko kwa kiwanja. Yeye apewe kitu kuonyesha wamefufua babu yake. Kwa hivyo tunaomba hata wakikuja waangalie kila kitu kwa undani, waamini watu wa area hii waamini kwamba tunatolewa, lakini serikali imetufanyia haki. Tutajaribu kuongea nao, ndio maana nikasema mikutano ndio imeanza tu sasa. Tumekuwa na mkutano wa kwanza ambao tumeweza kukutana na hawa wananchi kwa ujumla, na kamati imekuwa na mkutano wao. So kulingana na maoni ambayo kamati ya jana ilikuwa nayo, tutayachukua na tuende tukae tujue ni jinsi gani tutaweza kuhakikisha kila mtu ameridhika na mambo ambayo itakuwa imefanyika.